Bujaha inkhani, inqwala igidva libalele noma ligcoba. Lona moya wenkhani bawuphatheka ngesikhathi ingonyama yemaswati ihola sive enqoleni lincane esigodlweni engabezweni. Lo mkhosi lokhethekile loqala emalangeni lambalwa lendlulile uDronse waphinze wahlanganisa sive esiugidza edigodlweni letahlukahlukene eveni lonke kufaka ekhathi yesigodlweni eludzidzini nasesigodlweni engabezweni. Njengoba elive liqhubeka nekuhlonipha lo mkhosi loyongeta isindvo lesikhulu ekuphileni kwesive semaswati khona esigodlweni engabezweni lapho sesigidza khona silo semhlababe singathwe ngemakhosikazi yaso nebantu abenkhosi kanjalo nemabutho ngekuhlukana kwawo kanye nesive. Ingonyama emhlababe isingethwe nangundvunankhulu welive isingethwe nabo babetikhulu nemabandla. Njengoba ke ingabukelwa nebekhamba labathanza emasiko eSwati baphinze babe nenshisekelo yekwati kabanti ngawo nabo sebaqalile kubonakala. Silo semhlaba kubhekeke ukuthi sichubeke sigidze khona esigodlweni engabezweni kanti kutawube sesekuvakala ngaso mathupha ukuthi umkhosi uchubeka uthatha siphi isigaba kusuka lapho kodwa emalangeni siyaye bese sesichubekela kulesinye isigodlo kulesinye isifundza. Bika kweTindzabeni ngisandile Makhanya esigodlweni engabezweni. Ekubeni inqola lencane icale esigodlweni eludzidzini kulemphela sonto lesibiya kiyo sive sichubekile nekungenela lo mkhosi lapho khona sesiholwa indlovukazi Mhlekazi. Lokhu kulandzela ukuthi inqola ihlukane ekhathi njengoba silo inkosi Mswati wesithathu sesichubekele esigodlweni engabezweni. Noma simo selitulu besingasiso lesihle kepha sive semaswati sivele samelana naso sachubeka nokugidza ngemgcumolo setulu. Lebe bakhona esigodlweni eludzidzini kutawugidza yona inqola lincane bekuboma-ke emakhosikazi isilo emazinyane bogogo balondolozi kanye nabamva benkhosi. Kusachubeka iyona inqola lencane silo semhlaba sibheke ukuthi sichubekele nakuletinye tigodlo.
Etindzabeni kubika Pholile Maziya esigodlweni eLutsitsini. Ucobo sembolonjeni ngephansi kwenkundla yaseMotshane sabelwa Hatsebe kanye nalobuke etinhlelo enhlanganweni nesiphambano lesibomvu baphala leSwatini Red Cross Society Elliot Jele bachaza ngemonakalo lobangelwe ngilesangqotho. Bantu nje balele bemile bathwele tindishi lanhloko bendela ukuthi bagenze emanti singathi ke ukuthi kulokuna kwasebusuku babekuphi labantu emagathaze ahohloke onke lamakhala engifike kuwo njengoba shortly after le sangqotho ngihambile kusuka enkoyoyo ngaya eNtambande ngakhanza ku horrible timoto ukuthi ngivisite tingumhlola ama windscreens and everything etimotweni. Inyanza leyo vele lomthwalo nathi siyawubona ukuthi umkhulu kakhulu nasibuka lesimo vele sibita kona ukuthi kubanjiswane lona lokunye makhelwane abele lomunye naye akhona ukuthi athole ubuthongo alale. Labo labalinyelwe impahla netilimo bachaza ngalokwentekile. Bengekho sesondweni ngathi ngiyabuya akhaza la mafastela obhoke buka nje konke la obhoke ukushayile phela kunale kushayile la nalawa kashayela obhoke phansi mafastela. Selo sakhala over 10 years asikazange sibe khona leso bese kuqala. Kodwa ke hayi sisivutile hayi kancane. Lo mbila lona boso uthi 2-3 weeks before ulunga njengoba sobhacekile nje kuphelele la. Wonke kumande manje angene emunyango ashaye emafastelo mandi anyuka afika la ngihla kwemadolo konke lokhu la ngekhathe kudawubona emacarpet kumandi kusentene tingubo. Inhlangano yesiphambano lesibovu baphala leSwatini Red Cross Society icela abantu labalinyelelwe kuletinye tindzawo ukuthi abatsinzayo nalenhlangano noma bobuchopho babo ukuthi batositakala etindzabeni kubika Fortune Dlangamandla nginasimuva shonge sembolonjeni. Lo mbiko ngebantfwana labadelwe ngelanga lengelisonto futhi bekulanga la Khisimusi ufaka ekhatsi bantfwana labadelwe etibhedlela tahulumende kanye nasetibhedlela letitimele losabambe kubuka lihlelo lokutalana etiko letempilo noZipho Nzuzo uchaza kabanti. Kubede makelo shonele sibe nabo labathathu labadelwe basendleleni munye lodelwe ekhaya waphuswa uphuthunyiswa esibhedlela lengakusho nje kubonge eMaswatini ngokuthi kusho ukuthi timfundiso tetempilo bayadilalela ngoba makude loshonile babancane lababelekela endleleni kuyatshengisa ukuthi kukhona lesikwentako singeMaswati kulalela tempilo ukuze sibe nemlibalo yempilo. Ngingasho nje ukuthi babeleke kakhulu babelekele esibhedlela sese-RFM kaManzini la khona sithole bafana labangu-13 amantombazana lang-11 kwase kuba imbaba ne-government bafana babang-5 amantombazana abang-7 seleletinye tibhedlela setiyagcwalisa lapha nalapha njengoba bengibekile ukuthi ang-14 plus lama-private tibhedlela letibekile so bukhanza ukuthi labanye babeleka babang-5 labanye babeleka kuthiwe bang-7 but nje longazuthi alidile kube ngilele tetimbili lengitishoko. Kulandzela sinqumo sahulumende lesisibantwana ababhaliswe emaphepha ebuve nabacetha kubelekwa suza uthi lelitiko lithethe imininingwane yalabantwana kanti lethemba ukuthi kusukela ngalesithathu batali bawo batakude batobhalisa njengalokhu tisebenti telitiko letasekhaya betikaze tingekho tidla boKhisimusi bhokisi etindzabeni kubika Fortune Dlangamandla nginasimuva shonge sikumathapha. Live laseSwatini ngeminyaka wa 2020 kucinisa tindzaba tekongiwa kwemvelo lisukumise lihlelo laphatsa sakho nawe kunciphisa kusebenziswa kwemaplastiki lokubone kuncipha kuwasebenzisa ngalokungemashumi-60 ekhulwini 60%. Umcondzisi welibandla lelibuke kongiwa kwemvelo iEswatini Environment Authority Gcina Dladla uthi kunyenti lapho live lende khona incubekela phambili tindzabeni temvelo kodwa live nemhlaba lisebhekene nalenye insayeya yemthelela yokuguquguquka kwesimo selitulu. Umhlaba wonke nelive laKangwane liyachubeka nekubhekana netindzaba ukuguquka kwesimo selitulu climate change nemithelelo ke yayo njengoba ubona nje ukuthi isachubeka eMaswati asebhekene nayo le nsumansumane ukuthi timo kuguquka kwesimo selitulu kuyasithinza kuyithinze nemvelo konke lokho. Tindzaba ke lesikhola ukuthi live njengoba lihlongotayo nemithetho lihlongota kubambisana nemhlaba kuthola leto timali ukuthi eMaswati akwati kubambiseka kuleto ndzaba ngilokunye lokutawuchubeka kulisite live. Lenye indzaba lengete ngayiyekela ngiyo lendzaba yekungcola kwemanti lesekubita siphecelele pollution.
lesikubonile kulomnyaka digigaba ukuthi emafem achubeke nekucitha labo boshevu noma lobo buthi lobukhona emandini la khona eveni ngilokunye lokuchubeka kusikhathada sikholwa ke ukuthi njengoba sitawusukumisa lo mnyaka ngilokunye ohlangothi lolo lesitala ubukela dudane sikwade ukuthi sicinise tonke inhlelo dethu ukuthi sive nemvelo iphephe kakhulu lo hlangothi. Live laseSwatini nalo lathi bophelela ngaphansi kwetivumelwano takamhlaba letibuke kongiwa kwemvelo nhlangothi tonke kufaka ekhatsi Paris Agreement lebuke kucedza kusebenziswa kwetintfutfu letilimata ludvadvasi lelivikele sibhakabhaka kanye ne-Convention on Biodiversity lesibuke kuhlalisana kutilwane tasendle nebantfu. Tindzaba Eswatini TV kubika samkeliswe khoza nginasikhumbuzo Dlamini sisembabane. Lokulukhuni ke ngesehlakalo ngilokuthi awukhoni lokwadi ukuthi lo monakalo ungakanani kungiko lesinye isikhathi yesifika esikhanzela konakele khona kakhulu bese ke siyalungisa lapho la silungisa khona sicelile ke nalamanye amabandla lesisebenta nawo la ngasiwo alapha embabane ukuthi aside kodwa lo monakalo akusila embabane kuphela kunato tonke indzawo ikakhulu lekubonhlangano bohluthi nakhona nalapho siyazama ukuphusha ukuthi amakhasimende asiside lesingacela nje siveni ukuthi nangabe ubona line la gesi liphansi ungalithinzi uthathe ungazuthi linemlilo kungiko sicela ukuthi abasibikele nabasibikele ke amakhasimende setawunciphisa leli ukuthi umuntu afike athi sowuhleli isikhathi lesithe asebumnyameni ngilokuthi thina besingadi kodwa yena kutawuvakala ngazuthi isikhathi lesithe ngiko ke sicela ukuthi njengoba nangabe ubona ukuthi ude gas bika kulo stabo h labangifona hash sizabe sisiyakhona ke thina sikuside ukuthi emakhasimende siyacela ke ukuthi ngalesikhathi lesi bamane basibeketele bekunene stokhona kulungisa lo msebenzi kuze kubuyele esimeni sine challenge lenkulu enzaweni yasehluthi lapho la ama-faults akhona ukhanze ukuthi sekayalakanya lokuchamuka lesangcotho nje bokhanza ukuthi bekuvele kunenkinga lebekhona phambilini kodwa kulukhuni lokuwela emfula lekhona lapho nemigwaco yakhona ukhanze ukuthi akusiyo lekahle phinze futhi iyashelela nakushelela lokumcoka ke kithi ukuthi kuphephe naletisebenzi so that into khona kubuya nangakusasa kuphinze tilungisele wona lawo makhasimende sitawucela nje kucolisa kulabo ukuze kulawo macustomer lawo ukuthi kutawuthatha sikhashanyanyana ukuthi sikhona egcine sibasidile imigwaco naseyilungile sitawugcina sifikile kubo. Kulandzela ukuthi indvuna yelitiko letindlu nekutfutfukiswa kwemadolobha uMphanenkosi Simelane etfulele iphalamende yelive ukuthi lukhetfo lwemadolobha tawubanjwa eminyakeni lotako lelitiko selucalile umsebenzi wekucecesha labo labatawubuka lukhetfo pheceleti supervisors kanye nalabo labatawubuka umsebenzi wekubhalisa registration officers. Umphathi welukhetfo lwemadolobha kulelitiko Melu Sihlanze uthi baceceshe labatawubuka tindzaba tekubhalisa kulelukhetfo labangemakhulu 250 kanti sebawephethile nemsebenzi wekucecesha labatawubuka lolukhetfo emadolobheni elive ngekwehlukana kwawo. Bekufanele ukuthi ngase sicalile kubhalisa kodwa ke ngekubukela ukuthi December bese sikhaza ukuthi inyanga le ngazuthi seyigcwele for imisebenzi lekhona eveni indvuna ke yasithi lukhetfo selitawu kubhalisa selitawuchubeka kucale eminyakeni lotako mhla ka-16 January masisamele ke kubhalisa kunenge umsebenzi lochubekako wecala umsebenzi ukuthi kukhona abantu lekufanele ukuthi babhalise nalaba basupervisorako besine training kulama vikilama thathu lekengcile lapho khona sifundise wo onke emadolobha bantu labataba bo supervisor balolukhetho shothi nje bekukhethwe 3 lidolobha lilinye sebafundisiwe ke sebeme ngemumo. Sihlanze uchazile nekuthi lababheke ukuthi balibhalisele lolukhetho lwemadolobha ngilabahlala edolobheni noma banemabhizinisi labhalisiwe kulelo dolobha babe neminyaka lesukela e-18. Tindzaba Eswatini TV kubika samkeliswe khoza nginasikhumbuzo Dlamini embabane. Sikhathi sakhisimusi isikhathi lapho khona imindeni tihlobo nebangani bahlanganyela ndzawonye bajabule. Umbufo wembube nesive uthi kulesikhathi lesi kuyavama nekuthi bantu bangatigcikeleli kahle tekuphepha lokugcine kuholele kulahlekeni kwemiphefumulo kube khona nalabalimalako.
Umchumanisi wesive nemaphoyisa Superintendent Phindile Vilakati uthi ngaleli langa la Khisimusi ngelisomvo lapha eveni kulahleke imiphefumulo lemine labashiya emhlabeni ngekugwazwa. Uthi kukhona futhi wesihlanu loshonele etandleni dawo emaphoyisa asachubeka nemsebenzi wawo. Sibe nebantfu labaneke labashiya kwemhlabeni ngekufa etandleni talabanye njengaloku la eMbabane sibe nemfana lona 18 years budzala lofile loyo ke lamlimetile noma loyo lombulele ukhona naye esibhedlela naye utama kuphila kulandzela ukuthi naye utsinzekile kanti speak ke khona sibophe indvodza leneminyaka leng30 kulandzela ukuthi ibulale lomunye lona 25 years budzala kahlathi esihluthe eshiselweni kunendvodza leneminyaka leng73 years old leshonile loyo ke lombulele usasetigangeni uyabaleka siyacela sive sisite information ukuthi aboshwe loyo lowende lobo bucala kanti ke eMalkens khona silahlekelwe ngumakelo neminyaka leng50 bucala lo fe esandleni sesihlobo sakhe kulandzela ukuthi bebanemsindvo kulelo khaya atama kulamula uboshiwe ke indvodza lena 52 years bucala ngalobo bucala kanti emliba khona sibophe amadvodza lamabili kulandzela kutama kweba ikhopha noko munye wakhona utsinzekile kusasetshenzwa lapho wadubuleka kanti kuphindze kunendvodza leboshelwe kutfolakala ke inesibhamu lesingekho emthethweni. Ngakulokunye uvetile nekuthi ngelanga langemgcibelo kushone bantfu lababili kanti wethembisile nekuthi umbufo wembube nesivu utawuchubeka nekubonakala eveni lonke kubuka tona tindzaba tekuphepha. Etindzabeni Eswatini TV kubika samkelisiwe khoza nginasikhumbuzo Dlamini eMbabane. Our goal is not to spin the flywheel of military conflict, but on the contrary, to end this war. We strive for this, and we will continue to strive. We will strive for an end to this, and the sooner the better. Это было закончено. И чем быстрее... Besinema equipment njengaloku nibonile la uyati it's a boxing day lelanga futhi lekuvula ama present besinika ke lama team ona lama present lesanikwa yona ngu president wemhlaba wonke Omar Kremlev bekulanga labe beswa receiver khona lokunye ke lebesikufisile njengaloku sifisile lama boxer ala Swatini kumbe nala lamanye langalithola ithuba lokuyodlala international njengaloku nibonile ukuthi besinemidlalo lomkhulu lo wine kuma world championships umhlabeni wonke wathola isilver sitabalethela kancane la Swatini kuyasita kubona umuntu losezingeni elisetulo embi kwakho because usho ujima uyatibona standard sakho ukuthi sikuphi. Bonga kwethu kakhulu singema clubs bonga kakhulu nge-equipment our boxing as we know ukuthi ema club i-financial i-challenge lesinayo kukhulu ema club equipment aka boxing especially ama head guard nalama gloves. We find ourselves ukuthi sonke sisherisha ema gloves sisherisha nema head guard lokhu tosisita thina ezema club kulema sports sibe nawo sikhona as a club level sikhona kwasebenzisa ema clubs sikhona ukusebenzisa ama head guard. One thing that I want to encourage is that the faction in terms of officials zethu usinakungena certain person banba withdraw away from national duty noma ke their participation in boxing. I think in most of the sports that's what kills the sports is in the country.
Sicala nema-junior leagues lokuyindlu lesingakayendi kulomnyaka lesuka kiyo ngetizathu nje letiningi ngizabade ukuthi tikolwa setifunza ngendlela lebengakajwayeleki kepha-ke sibuke ukuthi eminyakeni lo musha lesiya kuye sidaba nako-ke lama-junior leagues ngoba sitawukhona ukuthi nathi sibe nawo kuma-under 19 kuma-under 17 labayadlalako kuma-qualifiers njengala namanye emavela akhona. Ngicabanga ukuthi going forward kulomnyaka lona kutaba ngiloko lesitakwehambisako nembili then sibuke-ke ukuthi siba nawo yini lamanye ama-games la njengayona le-bilateral series lebesinayo neMozambique. Ngicabanga ukuthi emva kwaloko hayi sitaba confident enough nathi lokuthi i-cricket la eSwatini seyiyaphakama lizinga lakhona baningi bantu labayijoyinako bantu vele kube yi-sport labasifunako kusidlala nekusade.